الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit ibang puji pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibang salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari nisab kita niyo miyabot pawakto suko sin guru sin kita niyo si Sheikh Sansibar Jamahali a program niya Markad sal Iman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala habiyaon sugpatan niya in pangadjian sin kita niyo awin kitab yusal sin kita niyo lugay na ito min aqidatul wasitiyah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko par guru sin kita niyo, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini ketagna natuna in pangadji andang kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Amuin kitab biaktul sinambok dengha salagu-lagu amuin salagu-lagu ulama sinagam Islam, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan di kitab ini siabutnya in amuin kangan-nganan iban sin kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta biutangan niya paduman amuin aturan mangbiarin in pagpaham sin kita sin amuin hatungud sin kangan-nganan iban sin kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pangadjian lima bay amuin nalilay natu in amuin dalil deng halam sin Quranul Karim namay ta ikatu tanyo hatungod sin kangan-nganan iban kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So habihayaon insyaallah ta'ala sabutun natu in amuin isbat bang biarin in pag-isbat sin kangan-nganan sin Allah ta'ala iban sin kasifat-sifatan niya amuin kabakan namay ta iha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hambuk siareng ha mga amuin dalil ikapag dalil sin kita nyo hatungod sin pag-agama, labi awla na ikapag dalil day sabini hatungod sin pagpaham sin kita nyo sin asma'ullahi wa sifatihi amuin kangan-nganan sin Allah ta'ala iban sin kasifat-sifatan niya. Uno ba yung pagyanong sunnah? Yung pagyanong sunnah law Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala at-tariqah amuin dan wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam tarkabanna sanana man kana qablakum yani tariqatahum. Wa fil istilah qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa iqrarihi. Yung pagyanong sunnah amuna in qawl hidalaungan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi iban nasing kakahinang niya wa iqrarihi iban sin amuin pag-iqrar sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sunnah pagbahasahon ini na sakup niya na in pagyanong wajib iban sin pagyanong mustahab. Demikian sunnah hiya al-masdar tsani fi at-tashri' siya sab in amuin puunan hikarwa pagkakawaan natu sin syara sin agama Islam ikarwa siya dayng sunnah. Adapun ini yakni fil adad wa laysa fit tartib, bukun siya ha pagtartib. Adapun in tartib in sunnah biada siya sin Quran hati niya mapakai natu hipag dalil ha pagpaham sin agama Islam. Dan dia sunnah ini fi sunnah laung sin Syekh rahimahullah ta'ala faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fas sunnatu tufassirul Quran wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. In sunnah
law niya tufassirul Quran. Tumaksir siya sin Quran. Bimakna sunnah siya in maglilay sin Quran. Sabab in Quran, aun waktu in ayat niya, in dalil niya, timurun siya jumlah. Timurun siya amuin katiluakan, adapun in magpasawakan niya, in maglilaykan niya, amuna in sunnah. Biya sin fardaakan sin Allah Ta'ala pagsambahayang. Long sin Allah Ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah. Tindog kamu sambahayang iban ungsud kamu zakat. At Quran di mukabakan bang biariin in aturan sin pagsambahayang iban mong biariin aturan sin pagzakat. Wairun namay ta in Quran bang makapila kita sumambahayang halom sin ang karumang kaadlaw. Wairun namay ta in Quran bang pila rakaatin maghrib. Wairun namay ta in Quran bang pila rakaatin isya. Wairun namay ta in Quran bang uno namanin rukun sin sambahayang, uno namanin wajib niya, uno namanin sunnah niya. Wairun namay ta in Quran sin amuin katiluakan aturan sin hukuman sin sambahayang. In nagpaluagkan niya, in nagtafsirkan niya, in nagpasawakan niya, amuna in sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin hadis niya, sallu kama ra'aytumun usalli. Sambahayang kamu biya sin kita niyo pag sambahayang ko. Dan dihay ni amuin hukuman sambahayang halam sin Quran. Ini pialuag piasawa siya sin Quranul sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassirul Quran wa tubayyinuhu. Atinin sunnah amuin magtafsir siya sin Quran, magpasawa siya, sarta iban mag-explain siya, maglilay siya. So amuin kahalagaan sin sunnah. Wa tadullu alaihi wa tu'abbirahu. Ay in Quran, ay in sunnah, tadullu alaihi. Amuin mahinang siya dalil ay uno-uno dalil dalam sin Quran, amuin pasawahun siya sin sunnah. Wa tu'abbiru anhu. Iban demikian amuin in sunnah amuin magpatarang atau akan magpasawa sin Quranul Karim. Wa ma fasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul wajib al-iman biha. Langsung Syekh rahimahullah ta'ala, wa ma wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadits as-sihah. Amuin uno-uno in piag sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piag sifat niya Allah Ta'ala, doon naka piag sifat niya, hakasifat-sifatan sin Allah Ta'ala, atawakan hakangan-nganan niya, minal ahadis sihah, amuin ahadis, amuin hadisun sahih, hadis sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul, wajib al-imanu bihi. Amuin uno-uno biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil hadis sahih, amuin nahukum sin mga ulama, amuin ahlul ma'rifah, amuin mga ulama ahlul hadis, in hadis yaun hati niya makbul siya, tatay maun siya, sahih siya, wajib al-imanu bihi, mawajib in subay kita nyo mamarat saya kaniya. Dan dihay ni apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam namaitay sin sifat sin Allah Ta'ala, atawakan namaitay siya singan sin Allah Ta'ala, kita umin hadis yaun, unin hadis yan sahih kasya atawakan bukun bangsa pamain hadis yan bukun siya sahih, di na mawajib katu tanyo mamarat saya karena inyan bukun dayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bang in hadis yan hadis sahih, amuin hukum sim mga ahlul ma'rifah, sim mga muhaddisin, but in hadis yan hadisun sahih, apabila in hadis yan namayta ikatu tanyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, namayta isyabat bihaini in kangan-nganan sin Allah Ta'ala, iban sin kasipat-sipatan niya, in mawajib katu tanyo, subay kita nyo kumahagad kaniya. Di na to manjari himutimun. Kadhalika, subutun nuzul ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliqu bijalalihi. Demikian niya, bukun sadya parat sayahon singkitan nyo in hadis, amuin sahih ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihat turay sabihin amuin pagisbat sin pagnaog sin Allah Ta'ala mari palangit dunya, amuin pagnaog niya hikatup hakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'ni Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, magnaog siya mari palangit dunya. Inyat tu hadis sahih dayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mawajib in subay na tu parat sayahun
in Allah subhanahu wa ta'ala magnaog siya mari palangit dunya. Unin hadis na may tay kato tayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya kullu laylatin, in Allah ta'ala magnaog siya harap mari palangit dunya fi kulli laylatin, hatiap-tiap dum, bimakna kataan dum hakatibusan sin tahun dum in Allah subhanahu wa ta'ala magnaog siya mari palangit dunya. Langit dunya ay bimakna amuin langit masuuk marikatu tanyu. Langit dunya hina kuno siya magnaog mari palangit dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir, hawaktu mabut in hikatu bahagian sindum, mabut in hikatu bahagian sindum, magnaogin Allah subhanahu wa ta'ala mari palangit dunya. Fayaqul, ang pamamungin Allah subhanahu wa ta'ala, man yad'uni fa astajiba lahu, isyusyu imangin dua ka ku mustajabun kuin duaan niya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, isyusyu imang ayu ka pulang sin Allah ta'ala hiril kuin piang ayu niya. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, isyusyu imang ayu ka ampunan ka ku lang sin Allah ta'ala ampunun ku siya. Dan dihay ni isbat sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala magnaog siya mari palangit dunya, kuno siya magnaog mari palangit dunya bang mabut in hikatu bahagian sindum. Imma nga sila ahlu ta'til di sila mamarat saya, but in Allah subhanahu wa ta'ala siya mismo in magnaog mari palangit dunya. Law nila in magnaog mari palangit dunya amruhu ay fardaakan atawakan daakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala magnaog palangit dunya. Adapun ingin hawabaran nari siya magnaog mari palangit dunya, laung singkay banan nila na may tain magnaog mari palangit dunya, amuin rahmatnya, rahmat sin Allah ta'ala bukun siya magnaog. Aun na may ta'dain kanila in magnaog mari palangit dunya, amuin malaika ipagpara sin Allah ta'ala magnaog siya mari palangit dunya. Adapun in katanya tu qaulun batil, ingkatan aqwalun batil, kalungan. Sababin ini innamay tay katutanyo amuna in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bangsa upama bukun Allah ta'ala magnaog mari palangit dunya, bangsa upama rahmat ni magnaog mari palangit dunya. Nabi arin nang sugpat sin hadis ini, man yad'uni fa astajiba lahu, isyusim mangin doa ka ako tay maun kuin doa niya. Uno tumayma baha in rahmat sin Allah ta'ala, sarta ini jumawab siya haunu pangindua sinipun bangsa pamanya tu malaikat, demikian malaikat di desa maka mustajab sin dua asim manusia. Demikian banginya tu fardakan dengan Allah ta'ala di desa min fardakannya maka mustajab isi mustajab Allah ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalil in Allah subhanahu wa ta'ala siya in magnaog mari palangit dunya. Sabab wairun makarihil sin unu piangayu sin bangsa manusia bat malingkan Allah ta'ala, man yas'aluni fa'u'tiyahu, isu sin mga yuka kulang sin Allah ta'ala bang mabut ni katubahagan sin dumini lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isu sin mga yuka Allah ta'ala dahin diha waktu ini hiril sin Allah ta'ala in piangayu niya. Demikian imang sila maraawalaw nila bangsa upamain Allah ta'ala magnaog mari palangit dunya bang mabutin hikatubahagan sin dum, bang biatin Allah ta'ala pilmi siya rin di halangit dunya. Sabab lang niya in dunya ini magligot. In ligot sin dunya ini duhaing in sulusul layl al-akhir dahin diha Pilipin, duhaing in 1/3 sin dum diha Pilipin, duhaing dahi sabin 1/3 sin dum ha Saudi, duhaing dahi sabin 1/3 sin dum ha hula milikan. Bangsa pa ma 1/3 sin dum dahin diha Pilipin, haruwaing hula bukun siya 1/3 sin dum, bimana bang mignay sabin 1/3 sin dum dahin diha Pilipin, haruwaing hula 1/3 sin dum ang bihat to yanin Allah ta'ala langit dunya sadya. Amuyat timbiak mga ini luwat nila. Adapun ini wairun ini hinang sim mga kasahabatan hawaktu amuin diungog nila hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wairun na sila limigwat. Sabab ini farkala sin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin namay tay ini bukun ini amuin hawa nafsu simbang sa manusia in namay tay ini Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di siya maghilalaungan sin hawa nafsu niya bat malingkan in hilalaungan niya inyaun wahi piaturun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Impagnaw sin Allah ta'ala
inyat tu di naman jari asubuhun in kaif bang biar in hantang niya. Di naman jari asubuhun sababin ini farkala na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Daing paha amuin isbat sin hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala isbatu anna Allah yafrahu wa yadhaq. In Allah subhanahu wa ta'ala pagkuyakan iban pagkatawahon. Daing ito sifat sin Allah ta'ala pagkuyakan siya iban demikian pagkatawahon siya. Kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tawa in Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan kuyakan in Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lallahu ashaddu farhan bi taubati abdil mu'min at-taib min ahadikum birahilatihi. Al-hadis muttafaqun alaihi. In Allah subhanahu wa ta'ala law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam landu tuding kuyag niya. Unin kaya kuyakan sin Allah ta'ala bi taubati abdihil mu'min. Amuin pagtawbat sin ipun niya mu'min, beriman kaniya, nagtawbat, landutud kuyakan in Allah Ta'ala. Min ahadib at-tawbatul mu'min, Allahu asyaddu farahan bi tawbati abdil mu'min, at-taib min ahadikum birahilatihi. Ahadikum birahilatihi, ini amuin nasabut Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala syarah na sing kitab ini. Amuin aun hambuk usug rahilatihi. Amuin maksud sin rahilah. In rahilah amuin atulakan siya tawakan aun sasakatan piagluluanan niya sin pag-inom niya pagkaon niya. Timulak siya pahambuk hula ubus wairuun kapangabutan niya. Sa nagdara siya kakaon iban nagdara siya iinuman, dahin doon hataas sin hayop niya, taas sin sasakatan niya. Doon man siya, ini nalawa dahin kaniya in sapi niya, piagluluan na sin sakatan niya, atau unta niya. Nalawa in unta niya, amuin piagluluanan niya, sin kakaon niya, iban iinuman niya. Doon man, nalawa man, tinawairon na makaon niya, iban wairon na mainom niya. Sambil, ini wairon man tagaran niya, limingkod na siya hasaum sing kahoy, nagtagad da kuman sing kamatay, sabay ron na tagaran niya sin pag-inom yung pagkaon dumatungmon kanya. Kamatay ra kuman yung tagaran niya hasaum sing kahoy. Ubus bigla na sadya, simuok nagbalik, nakauwi magbalik, nakauwi maun kanya in unta niya, nagdarara sin kakaon niya, iban sininuman niya. Pagkita niya man na unta niya, sampay nakapamung siya, ana abduka wa anta rabbi. Ikaw nin Tuhan ko. Ako nin ipon mo iban, ikaw nin Tuhan mo. Nakayan siya unta niya. Min syiddatil farah. Sawab sin landu in kuyag niya. Kita niya unta niya. Nagdara sin kakaon niya. Iban nagdara siya nagdara in unta sin inuman niya. Dahil ituhat tu pagkanakalandu in kug niya. Sampay nakapamung siya. Ana abduk wa anta rabbi. Ako nin ipon mo iban, ikaw na in Tuhan mo. Ikaw nin Tuhan ko. Hati niya nalaong siya min syiddatil farah. Nalaong siya sin hilalaungan niya sabab sin nakalandu in kuyag niya. Ubus ito nagtawbat siya. In Allah subhanahu wa ta'ala labin kuyag niya haipon niya amoy nagtawbat na ngayo kaampunan kanya. Labi in kuyag niya rin sin tao amuin nagtatakad da kuman sing kamatay sakali di matong matuin amuin kakukuyakan niya nagdara sing kakaon niya. Iban nagdarasin iinuman niya. Dan dia ini isbat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya pagkuyakan uno in dalil amu in kuyakan in Allah ta'ala haipun niya hawaktu nagtaubat kaniya. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala pagkatawahon day sabyay taas kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law si Nabi Muhammad yadhaqullahu ila rajulain. Kaya tawain Allah Ta'ala harwa usug. Unin jimatu harwa usug ini may tak kaya tawakan nila Allah Ta'ala. Yaqtulu ahaduhum al-akhir. Indua usug ini nagbuno karwa sampai miatain hambuk usug. Kilahuma yadkhulul jannah.
Karwa usog ini nakasud sila palam sin sulga. Unin jima tu harwa usog ini may nagbuno sila us nakasud sila palam sin sulga. Bukun ka in hadis Nabi Muhammad bukun ka informasi Allah Ta'ala man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Bukun ka in imbaita sin Allah Ta'ala yusi mamunu mu'min beriman makasud siya pas panarka usin dan ini nagbuno na indua usog ini us nakasud pa sila palam sin sulga karwa. Kaya tawin Allah Ta'ala sin kahalan nila. May sila nakasud palam sin sulga. Uning kahalan nila ini, indua usog ini nagbuno. Inambok usog Muslim. Inambok usog kafir. Kafir musyrik. Nagbuno indua ini, miyatay in Muslim, na syahid in Muslim ini. Sabab sin syahid fi sabilillah siya, nagbuno siya karena sin Allah Ta'ala, nakasud siya palaon sin sulga. Lain hambok usog ini. Inhambok usog ini, si Mud ini nagtawbat siya pa Allah Ta'ala. Yan po sin Allah Ta'ala, in tawbat niya, ubos nagjihad siya, nasyahid na isab siya, nasabil siya, fi sabilillah, nakasud na isab siya sulga. Dua usog ini, nagbuno sa kaliing kahinapusan nila, nakasud sila dalam sin sulga, kaya tawakan nila in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ini dalil sinin Allah Subhanahu wa Ta'ala dayadhak pagkatawahon siya. Damit kandang ha sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biita katutan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah ya'jab. In Allah Subhanahu wa Ta'ala magkainu-inu siya. Magkainu-inu siya. Siabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ha mga nainu-inu Allah Ta'ala in inu-inu khas. Bukun inu-inu amuin na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin nalalangkom sin ilmu ning katan. Ano pa yung kainu-inuhan niya sin kaya ingatan niya in jimatu iban sin way pa jimatu iban sin jumatu asusungon. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qunuti ibadihi. Na ajaib in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ajaib in Tuhan tanyo min qunuti ibadihi. Uning kiajaiban niya, kiainuinuhan niya, min qunuti ibadihi. In qunut, amuin, nalawa na in hope nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalawa nin angan-angan nila pa Allah Ta'ala. In sa kaula-ula, bang sila riyatungan kasigpitan, wayroon nakasanyangan dumatong kanila. Bang sa upama sila diyatungan kasusahan, in sa kaula-ula, wayroon na solusyon sing kasusahan nila yaon. Nalawa na in in amuin pangandu nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qurbi ghairihi. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapinda niya sa roon doon in kahalan kuno niya pindahon. Apabila imian Allah Subhanahu wa Ta'ala kun fayakun maon magtuy idza arada Allah shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala mabaya imian kun aun kau sa roon doon maon siya. Na unin biya kiajaban sin Allah Ta'ala haipun niya. Maajabin Allah Ta'ala haipun niya. Sinin Allah Subhanahu wa Ta'ala saruun doon. Bang niya pindahon yung kahalan sin ipun niya. Saruun doon mapinda. Na yung kaajaban sin Allah Ta'ala haipun niya. Amuin nalawain pangandu nila pa Allah Ta'ala. Insa kaula-ula. Wayroin Allah Ta'ala magtatabang kanila. Insa kaula-ula. Wayroin Allah Ta'ala magdirihi rahmat ulong kanila. Yanzuru ilaykum ilaykum azilaini qanitain fayadhullu yadhak ya'lamu anna farjakum qarib. Hati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala aturun niya in ipun niya kitaun niya sarta katawahun siya habihat yung kahalan sin ipun niya ya'lamu anna farjakum qarib. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amuin solution sin uno amuin kasusahan niyo yan atawakan kasigpitan niyo yan qarib masuok na iparatong kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damit kandeng ha mga sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biyaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isbatu rijli wal qadami lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Isbat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ni aunin Allah Ta'ala siki adapun in siki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala laysa kamithlihi syai' wairun sibu niya wairun sabanding niya. Bang aun kiaway ta siki sin Allah Ta'ala di natuman niya di pasandung sing kita bang biarin baha in hantang in dagbus sin siki uno ba magsibu siya sin iban sin siki sin manusia atawakan biya sin siki sin hayup inya turi na
manjari pangasubun sa wairun natu biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun makaingat bang biariin insikini arapun na may taisin aun siya rej inyat to subay na to bunarun subay na to parat sayahun dahil nga to mga wajib subay na to kahakarun karena biyaita yat to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unimbita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. In jahannam amina finarka jahannam pagtawahun masih siya liuluunan sinuno sin kayu iban sin batu. Sabi doon sin kayu amuna inbang sa manusia iban sin kabatuhan. Inya tu qaulul awwal in qauli karwa in amuin masih pagdoon mattu amu sadya inbang sa manusia. Amu sadya inbang sa manusia adapun in batu bagian haram sin naraka inya tu asal na siya dain dito. So masih in pagluon palang sin afinar ka jahannam sarta in narka mamung pasya minsan liuluunan na masih in narka mamung hal mim mazid aun ikanon matu hal mim mazid laung sin narka aun paganap dain ditun aun hati ni mga yupay narka magpasuno matu palang sin afinar ka jahannam siksaon nila masih bihat tu in narka hati ni liuluunan siya sarta nananawag-tawag siya hal mim mazid hatta yada Rabbul Izzati fiha rijlahu. Hati niya in pagpanawag-tawag sin amoy na finar ka jahannam mangayo siya kanap siksaon niya. Inyat tumasi-masi siya continuous sahingga amuin hibutang na sin Allah subhanahu wa ta'ala in sikiniya. Mattu hari wa fi riwayat qadamahu hari arwah riwayat amin qadam sin Allah subhanahu wa ta'ala hibutang mattu bangyat tu hikabutang na hati niya fataqulu qat hati niya humundong na in amuin panawag-tawag sinafinar ka jahannam bang hikabutang na insiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. In syahid din dia hadis ini na may tay katutanyo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun siya rijulun atawa qadamun mawajibiyat subay na to parat sayahun sabab inyatu wahi deng Allah ta'ala in na may tay sin iaun in Allah subhanahu wa ta'ala siki. Demikian dengan mga isbat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah niya isbatun nida was sauti wal kalami lillahi ta'ala. Isbat sin aun nida panawag-tawag dahil Allah subhanahu wa ta'ala was saut iban aun tingog sin Allah ta'ala bukun wal kalam lillahi iban demikian aun siya kalam magbisara in Allah subhanahu wa ta'ala matub doon ha kabasaran niya. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ya Adam mamungin Allah ta'ala ya Adam ini adlaw qiyamat fayaqulu mamunghi Adam labbaik wa sa'daik fayunadi bi sautin manawag-tawag sin amuin saut manawag-tawag sin amuin tingog karungugan hi Adam alaihi salatu wassalam in panawag-tawag in manawag-tawag din dihay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unin agisin saut karungugan yaun inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ilan nar. Amo yating karugan ya Adam alaihi salatu wassalam saut tingog dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tay katutanyo sin aun saut aun tingog sin Allah subhanahu wa ta'ala arapun bang biarin in tingog niya biarin in tanog niya inyatu di naman jari asubuhun sab inyatu farkala na sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun na yatu biyaita katutanyo. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala magbisara siya biasin biyaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian haadaw akhira ini lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wairun hambuk dan kanyo bat malengkan dahon kamu magbisara sin Tuhan nyo. Ini amuin mga bariman dahon sila magmeeting dahon sila magbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala alupun sila biarin pagbisara sin Allah ta'ala biarin pag-alup kanila laysa bainahu wa bainahu tarjuman amin wairun antara sin bariman iban sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun tarjuman wairun amuin magsuluhan kanila atau akan mag-translate sin bisara nila artinya wairun wasitah antara sin ipun iban sin tag-ipun
alup sila sarta magbisara sila dahon sila magbisara sin Allah Ta'ala dain dihay ni isbat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Allah subhanahu wa ta'ala magbisara siya. So amoy atindeng nga mga amuin sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biyayta sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aum pareng nga mga sifat sin Allah ta'ala sabuton sin kita nyo amuin kiyawaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ta'ala haadlaw hamis susungong biada sin waktu ini lilayon nato ganapan in mga pangadyan tubtub na rin din pangadyan haadlaw ini hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ito na ito na diyong nasihat patumtum sin guru sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pangman mahinang na ito paduman palitaan na ito diha dunya dagpak na ito paalo akhirat insyaallah. So insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon kang busuntain program sin kita niyo pang dua mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.